Otkrijte jedinstveno iskustvo vožnje uz Renault Talisman i birajte između udobnosti i optimalne kontrole vašeg vozila. 4Control sistem omogućuje upravljanje na 4 točka. U gradskoj vožnji prednji i zadnji točkovi upravljaju u suprotnom smeru, nudeći okretnost manjeg automobila. Sa manje napora prilikom upravljanja lakše kontrolišete svoj pravac kretanja. Pri većim brzinama, 4Control sistem čini da se prednji i zadnji točkovi kreću u istom smeru, što omogućava precizno upravljanje i izvrsno prijanjanje na putu. Elektronski prilagodljivo vešanje se prilagođava izabranom načinu vožnje. Pri odabiru komfort načina vožnje, vešanje je mekše i vožnja postaje nežnija. Izborom drugog Multisense načina, Renault Talisman se ponaša potpuno drugačije. U sport načinu vožnje, elektronski podesivo vešanje je čvršće, što u kombinaciji sa upravljanjem na sva 4 točka poboljšava dinamička svojstva i stabilnost vožnje. Upravljanje postaje tvrđe i pruža osjećaj veće preciznosti i potpune kontrole nad vozilom. Renault Talisman. Preuzmite kontrolu.